Na današnji dan, noć pred veliku bitku. Krvava bitka za koridor. Sjećanje iz mog ratnog dnevnika 7.10.1992. godine Brčko. Ovdje se borimo za svaku ulicu i kuću. Već puna 3 dana vodimo žestoke borbe. Izuzetno brzo napredujemo. Na radiju su javili da je pao Bosanski Brod. Nepuna 2 kilometra ispred nas su Gorice. Samo toliko nas dijeli od presjecanja koridora. Naselje u kom se nalazimo je od jutros pod jakim udarcima artiljerije. Dobili smo nešto hrane i municije. Vojska je izmiješana. Sa nama su momci Živinica i Brčko. Juče je poginulo 11 momaka. Tijela su još na kamionu. Allah neka nam je na pomoći u sutrašnjoj bitki. Sretno. U gledanju terena, znači oko Lukavca, Posavina Ravna, ovo tamo Brdovico, šuma, ravnica, grad, sve terene si prošao, pa evo pitanje bi bilo, možeš nam malo opisati razliku između tih terena, pogotovo između ratovanja u šumi i u gradu? Ulično ratovanje spada u najteži, od tip ratovanja i tu morate, naravno, imati specijalno obučene jedinice za to. Što se tiče tehnike, najteže ratovanje je bilo u Posavini, jer ste imali na čitavoj dužini tenkoprohodne puteve, dočim na Majevici, na Olovu, tu nije bilo, znali ste gdje možete postaviti barijere i sačekati oklopna vozila koja su oni naravno imali u velikom broju. Na Posavini je to i na Gravcu bilo veoma teško, zato što je kompletan taj prostor bio tenkoprohodan i s time je gradačaci Posavina su glasili za najteže, najopasnija ratišta tokom cijele agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pišeš puna 3 dana vodimo borbe. Zvuči jednostavno nestvarno. Kad se jede, kad se odmori, kad se odspava, kako se to sve izdrži? Pa ovdje moram baciti akcenat, ovdje se radi o presjecanju koridora kompletnoga, znači koji je spajao jedan i drugi dio Republike Srpske, znači Banja Luka je bila 48 sati osjećena. Mi smo uspjeli ono što je najveći stratezi tada koji su negirali se to da je uopšte moguće to. U tom periodu takozvana vojska Republike Srpske napredovala dole prema Bosanskom Brodu i naši obavještajci došli su do podataka da oni u ovom dijelu imaju vrlo slabe jedinice, što je se tako ispostavilo. Mi smo uspjeli u ta 4 dana u čitavoj toj dužini fronta da se probijemo unutar oko, mislimo, negdje oko 18 do 20 km, da napravimo koridor i da se probijemo do Gorica. Dogovor je bio da će 101. Karlovačka, 2. Osječka i mislim 4. Splitska oklopna brigada da će čekati tamo s druge strane da priđu. Nakon što smo oslobodili taj dio, 24 sata nije niko došao. Nama su govorili da pokušamo da sačekamo još, međutim agresor je gomilo svoje snage i onda je uslijedio njihov kontranapad. Mi smo tu pretrpili velike gubitke jer nismo bili spremni na odbranu koliko se resursa i snaga potrošilo u probijanje koridora. Kako si doživljavao te silne gubitke svakodnevno? Je li budilo u tebi još veći inat ili ti je bilo sve teže i teže? Teško je to pitanje. Teško je pitanje i danas svi imate sigurno kolege na poslu koji su vam dragi, s kojima se družite i privatno kod kući, neke članove rodbine. Kad izgubite ljude koji ste nakon jednog perioda u toku agresije većina tih ljudi doživi nešto što smo mi znali reći odrveni. Nema više emocija, nema dženaza kao dženaza, samo jedan
taj usputni neki, jel, da se oprosti od čovjeka i ide se dalje. Jednostavno nije bilo vremena da se razmišlja o tome. Nažalost, jel, to je poslije eskaliralo, jel, vidimo kod mnogih ljudi koji su obolili od PTSP-a i što je sve taj sindrom zakašljenog i žalovanja i strahova i svega. Ovdje bih samo malo se vratio još na kraju ovog zapisa. Pisao si da nam Allah bude u pomoći u sutrašnjoj bitki. Možeš nam reći šta se desilo dan kasnije od ovog zapisa? Pa dan kasnije, nakon djelovanja njihove tenkovske jedinice koju smo mi uspjeli da odbacimo, uništena su 2 tenka. Sljedeći dan smo mi i napravili veliki uspjeh, znači ne znam ko je išao gore tim dijelom, zna gdje su Gorice. Znači mi smo gdje je sad kružni tok u Goricama, mi smo uspjeli znači da izađemo na taj dio i dole desno je put za Brčku, a lijevo dio je put za Bosanski Brod, nepunih možda nekih 200 metara iz Sava, gdje treba da bude postavljen taj pontonski most preko kojeg su trebali da prijeđu Hrvatske, te jedinice. Hvala. A sad za nastavak bih zamolio jednog našeg mladog člana da nam se pridruži ovdje gore i da jednu pjesmu od Amira Kasanovića. Magle. I opet je zima polako došla. Kiše, vjetar, guste magle guste. Ni slike ne mogu da se sjetim, jer srce ne da od tuge puste. Sve nek uzmu, sve nek ruše, ali ne mogu uzeti ni komad naše časti, ni duše. Opet jedan dio iz Amirovog dnevnika. Iz mog ratnog dnevnika u čast današnjeg dana. Ležali smo u kanalu ispod sitne šumice. Duge trake magle su se provlačile preko livade i obavijale šumu ispred nas. Zora je svojim prvim mutnim tračicama svjetlosti najavljivala svoj skori dolazak. Iza svojih leđa čujem tihi šum. Motorola. Neko izdaje posljednje naredbe. Oslanjen na prstima, malo uzdignute glave, gledam lijevo i desno. Tek kad napregneš vid dobro duž kanala se kao velike gljive naziru sjenke šljemova. Pokušavam prebrojiti taj niz, nemoguće u ovoj tmini. Dole ispod nas donja brka. Čuju se neki zvuci poput potpulog udaranja u metal. Ponovo Motorola i prigušeni zvuk. Oslonjen na prsa čujem udare svog srca, čiji se eho odbija od tvrdu ledinu prekrivenu kao čilim zelenom mekanom travom. Pokušavam da otkucaje uporedim sa nekom meni poznatom pjesmom. Ne ide, ne znam niti jednu sa tako brzim ritmom. Prenu me neka lomljavina grana doli ispod nas, a zatim ponovo mrtva, grobna tišina. Podignem rukam na jakni i pogledam sat. Fluorescentna kazaljka sekundare pleše svoj nepovratni ples. Njene brze skokove sa crtice na crticu bih mogao usporediti sa mojim otkucajima srca koji se odbijaju o ledinu. Dum, 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 dum. Vrijeme protiče i kazaljka sa minutama polako, ali sigurno ide ka odredbi. Ispunit će ono što je davno zapisano. Na nama je da pokušamo, Allah samo zna hoćemo li uspjeti. U selu ponovo neka hlupa metala i lavež pasa. Za trenutak se sve umirilo. Još 15 minuta. Samo još 15 minuta nas dijeli od pokušaja da nezvane goste pošaljemo tamo odakle su došli. Da vrijedne ljude i domaćine vratimo u njihove kuće. Tamo gdje su njihove njive i mezari.
mezari njihovih djedova i predaka. Na kraju, tu smo da naplatimo dug koji su ovi tamo prije ostali dužni. Još 5 minuta, samo 5 minuta. Oni su najgore, one su najgore. One su te koje te drže u grču. Magla je, čini mi se, sa svakom sekundom sve gušća. Privukla se iza šumarka i kao bijeli plašt rastresla svoje svilene trake preko livade. Sve je u ovih 5 minuta utihnulo. Ne čuju se ni ptice, ni cvršci. Ništa se ne čuje. Potpuna tišina. Gledam oblačno nebo. On je tu. Ja sam ga zvao. Zloduh. Donosi tu groznu tišinu i grč. On se nadnese i eto ti smrt, krv, uništenje. On se nadvijao na mnogim našim selima, nad popaljenim kućama, nad grobnicama. On je vazda gdje je neko zlo. I sad je tu. Osjetim ga u ovoj tišini, u magli. Kroz ovu maglu će odvesti mnoge od onih preko puta. Odvešće i nas sigurno, ali mi se ne bojimo. Samo da uspijemo. Meškoljen je lijevo od nas. Silueta šljemova ode naprijed. Nestaje u magli. Srce sada udara još brže. Nema te kazaljke na dunjaluku koja bi držala ritam sa njom. Okrenuti na bok čekam. Više nema minuta. Trenuci su sve što je ostalo od vremena. 2 povezana blijeska i 3. tren poslije su pretvorili u silovitu detonaciju i bljesak koji je obasjao livadu i šumicu ispod nas. Tekbir! Je odjeknulo sve do nebesa. Skočivši, krenuli smo naprijed. Prvi meci iz četničkih rafala se zavijali u ledenu ispred nas. Zloduh je otpočeo svoj krvavi ples. Od vremena više nije ništa ostalo. Ni minute, ni sekunde, ni trena. Sad je i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. U ovoj magli je sve.